Još od kada je Michael Schumacher krajem decembra 2013. godine teško povredio glavu, od sveta je ostalo sakriveno njegovo zdravstveno stanje. Porodica, agent i prijatelji držali su ga u strogoj izolaciji od sveta. Krili su ga od tabloida, a retki, zaista retki prijatelji koji su mogli da ga obiđu, govorili su da je stanje teško. I to je sve. Drugih detalja nismo imali, sve do sada. Naime, kako prenosi Corriere dello Sport u dokumentarnom filmu francuskog TMC-a, neurolog Erich Riederer otkrio je da je slavni Šumi bolje nego što je bio. Ne previše, ali malo bolje. Michael Schumacher je budan, diše, srce mu ima lep ritam, verovatno može i da sedne, čak možda i da napravi neki korak uz pomoć drugih, ali ne više od toga, rekao je najpre ovaj doktor. Ovo zvuči lepo, ali navijači ne treba da se nadaju, jer odmah je stigla opomena. Iako su ove reči poprilično ohrabrujuće, njegova sljedeća rečenica je nažalost bila daleko pesimističnija. Mislim da je ovo najviše što će on moći. Nemački profesor neurologije smatra da Schumacher nije u stanju koje može da dovede do oporavka ili značajnijeg napretka. Povrede koje je zadobio su trajne prirode i ne postoji reverzibilan proces koji bi ga doveo u pređašnje stanje. On je u svojevrsnom vegetativnom stanju, što znači da jeste budan, ali ne odgovara, rekao je Erich Riederer, a prenosi Corriere dello Sport.